Risin kang tang kiot song trok Assam Sarkar lapen Delhi Sarkar ang bong lamdon chitoket lo. Tim Karbi Anglong lapen song trok atum phur ki mo along adai chianang ji. BJP asa hemat heng nualong song ingko raplia song atum tayar adang meki kaipen kachisong. Kardom Karbi Prime Tamalong penelisa mi raniti mungpi nana joitha birotang ton pen. Lamdon alwalong Karbi Anglong arat ajak ding kluipen kachisong article 244A kapachun jiapha lapen Karbi Anglong autonomous council along MSC ang hoi kapapa jialong ing hoi plikepra plipen ing hoi kepke open category padoko. Chiti niphai player ni Delhi rong sopia along Parliament House athengno North Block along Union Home Minister athengno along Lamdon mate peace echo chetokdam edlo. Ekor along ningkan po aparman kuti suri sia tangka Karbi Anglong apa nang lupo. Lasong si airport Assam University Difu campus full pledged lapen kapre kacing tura mostor karpe ningkan puang bong nang pali pupusi Lamdon along cetok ponlo. Lasong si Karbi Anglong arat ajak ding kluipen akar I mate kachisong Article 244A lapen MSC ang hoi kipapat along ing hoi kepke open category kipiko kajok rong sopiarat mate Karbi Anglong arat aning kang samse pusi social media cataya long pendang long kapre kalong ta hangjo anpin long. Song trok asong atum center government lapen state atumang bong Lamdon chitok det penapi rusem song sing ing ti amil bria long pen song ing koraplia song atum ning kang samse chipak lang pon. Song trok asong atum Delhi rong sopia long Karbi Anglong monstam aparman la so Lamdon kachitok ke kroi pusi perakia me long pen song ing koraplia song atum pen ninje. Ladake reservation aron kitu tangke keng sang aso ham towar kitu ke inglong aso ajak tong ke pabo laso Lamdon laso ke klem kedang ke chikor dun thek lapen ting Karbi Anglong pen song trok asong atum si momo ta phur ki molong adai chenang chi pusi pherankia me long pen song ing koraplia song atum convener lit song rongphar chief convener roton terang lapen convener Avinash rong hangatom pen laso Lamdon kachitok ningkang samse kachipak langakot ninje pon. Jasamet pela tumi song trokatum la bangso Delhi rong so pilong Karbi Anglong pharma na bangso Lamdon monsam ke wan puke hala so la monsam hala so court ke la ke nilitum ke chekroi thek thela pe nilitum det kali Karbi Anglong ara tum ke la da ke chekroi ke ate ningkan hot frog society tum reng ang jang nang chisom cheklo paragraph 2 sub paragraph 7 Karbi Anglong reservation a lamjang klangkli alang le polo itiharo sise busibu hur kimolong ke tokdo pola dak bangai Karbi Anglong long mangke inglong so Meghalaya Mizoram Tripura na hok lalson reservation ave Karbi Anglong chona inglong so ban reservation do are ilitum long ke da paragraph 2 sub paragraph already we have got a provision itum long aron delo puni people along Islam nang gente Ladakh ke ilitum long reservation aron ke gidotang aprang mana paragraph 2 sub paragraph se implement nang ji pola silum pubom dole talang litum ke article 160 lam se purbom be article 160 lam purbom de alang litum political pressure pola pik theda delidum representative bang PMLA chotoi loke MP to loke CM to loke pola people alum pressure pik theda ke non ke jasemet pet ke labang ke ilitum labang so 10 reservation ban ke lake king sang so ban atowar ke thoman inglong so jakam kapapop ate we have got all the ilitum long ke provision ke dotanga teng pen kone nang chi song pen ala ke nitum jakong Karbi ke phana jakong nang pa bob la se labang so Lamdon labang so ke claim ke dam ke lake nitum chekroi thek the lapen tim Karbi Anglong atum lapen ladak kat chetok asong trok tum lake momo tala ke phurti mulang ala tuma dai chenang ji lapen labang so lang ke litum hin pen RC git pen so dak pen litum aron teng pen ka chesong padu ponji long Monsam Lamdon kachitok hala sum Monsam Lamdon kachitok long 10 reservation polama bang apot nitum ningdug lo lapen ke la soputhak apot pinrem bon lo lapen ke la soputhak lake reservation kibi lake inglong so tumhana ja kong ke thak lapen ke kapavir ja bidian vet la sila soputhak ke pithe 62 area bong pusle mela sona reservation ke theglong lepin la lake first time lo la sila soputhak nitumo pos lo lapen la soputhak arona teng pen nilitum
demokratik karena teng bela so putak an suse tangra kache song poni senin kache tok bangke ni tum ta welcome lo sitam la so court kache tok bangke ni tum 6 schedule rat 6 schedule khaya tum phan isi arni ki ga son si mande lo athi hala dak bang reservation alam bangje reservation ka bang kala lo 10 seats bangke reservation type son si bangje lo athi reservation punang kok lo athi dak open for all communities pu dak constitutionally si ni tum phan ki reserve na ke pitang lo de dak inglong so tribal atom phan si reserve lasi laso alam don alang labang so points ke tok bono bangke ni tum song ko rapi bangke ninduk piglo lakan laso puthak bangke ni tum song pen stami ni tum un an pen as a democratic way ni tum kache song phanchi sigding lo lapen ni tum kenang do bute ni tum court an sami ni tum dami laso alam don puthak bangke lapen laso court along jasemet itum tim karbing long tum labang so la son la sailang no ke claim karbiarat phan keber thipji laso sailang no ke claim bangke ni tum kitia ta kroi thek the alang tum konsil cari lo sita hai sita me konsil ke cari tum jale karbi gali inglong so dat kali ni tum ta karbi ni tum ta inglong so ni tum right ni tum la chini ni tum ke puyo dikar do posi lagi ni tum kham kilo apa ni tum la so bangen ni cepak lang ASDC lapen Congress chilang pet pen West Karbiang long lapen Meghalaya ahoya long kido ara dapan humri damsi GT ni phai player ni lang MP along rat ame pi kapaman pona birta perangke 100 kropen bertanang pale Naya long ASC song japo Jotson be Sar Singing Leng Ram Singh Tirang lapen Congress aya song japo Sarthi Kramsa Singh Tiron Bijoy Tiron Pendanglok Penangan song nia song japo song japi tu Maya long Chitong Dur Kibang jilangar ni Congress lapen ASC yang bong pajar posi sai doanta ki claim rapeji aphan chingwai pon bom tanglo Kicheng sia sayang deng ahoy kidoara tutuma phan kachitong dang pensi pangching po non kidobom BJP sarkar tum Karbiang long ahoy kachirai kon thekthi lapen council kachari thekhe puthak jasamet jongponsi bangso sarkar chokchi pura ahoy aradang nu jaipo isi project katumon labangala puson hello BJP sarkar mate Karbiang long autonomous council non kachari bom tim Karbiang long aphan non ke bangji surihini rengkoi rahini aning kana bangke Sorkar larvek ji pura political doana tumpena ke mang pen cingrum sipini ladak lang MP long ASDC lapen Congress atum cingrum pet mesi siame kang nido si tim Karbiang long aphan perem vek nang po lapen sorkar ke larvek nang po kali pulote itum aduya hoy kacerai kom lapen Karbiang long kiduk der ke boyda arat aphan kapaceng thuria towar kaprek avelu lapen Karbiang long arat akemang hempre kang thimta kapelong jia towar avelu pu laso akemang pen lang tumpini ladak nang cingrum lo lasi alang tum kacingrum pen alam the ko PPC alang tum cetan pon mai tu mei meeting long pen li peklang pon po la pen alang tum ben kecihut ciput selang tum peklang pon po kacini do nateng ke nang le tum Congress lapen EPHLC lapen yasi siang bong Karbiang long akheya farman kam claim rapet nang pukacingki kacethan bo mahut non alom birta along ke thek long arniwang ta pharu amuni datum mass joining program BJP long ache Abdul la puson thek long lasila suatu mon lang pen langdam punang to make claim ke dam pen kuson an chuna muji la pen kuson ni ke kali ila ke non lom tu thek long lo just semet BJP tu misi ka phere do abangela hilo je ASC Congress la pen ke da ke do opposition tu misi chingrum det lo plote BJP kerem ke lage khatang lo la so posi non malo mala amni tum la si BJP phana thelong la hilo je non bordar adu ya hoyalam ji tu soluk soda ke do por la tu mai pu hoy ke langduni gali si BJP tu ma bange claim ke e ahirbat jatra tho ha munit ka pa join la hilok si claim pela so ke join long tum hina category theklong e sona banke ke dam tang an BJP long claim dun voye tu BJP long ke join tang ma si pa join le thor kam sila tum ke claim la pen soni banke non jo mane nang tum non ke cholong iphan hemso ke long iphan hala so pul ma sang ke long iphan BJP nang dunoi non ni tum mane nang tum hanang pipo jo la son hala kapa phihu bhu ba jha ki duke la garat la son ka chong thui pen la tum ke ponda do sita BJP phan tum ke pui ke la helo je non ni tum da jasemet ASC Congress chelang pet pen pini dak lang hem philong se tum program ke claim ka pang cheng lang la ni tum ke claim a duihu bang rong atokano ni tum non ta lele lang la sela so atokano lelu plutang te BJP atum ajitu akemang mangala ka chun chelo ka BJP hem pike ruhu pula lasi non la to maka cingrum pen Karbiang long autonomous council non kacari bom BJP sarkar phan kaperem jaji phan pulis nang tum kacingrum long nang tum ko anaja kong non ke theklong le pen
kwan chun ji benang tu mening ji theram do ahok pera bang ke Karbi Anglong la ke isia phur ke molo first time bang je longri lapen longpa cerai nang ji lapen ilitum inglong aswa ja kong cerai nang ji lapen kacupang lim kato ka pen ilitum raikom nang ji puta ke political mate ratcharia song tum kaching room lapen isivet akame claim ke first time historic lo lapen pinila tak me ke patupon langhem long bang ke ante isialam do lang fana ka jipu lang do keong dong regional party tum ke pu national party tum ke congress la pen BJP sta oda dur isivet nang putak nang PCP a oda dur mane a political party nili political party ki istihla ali daratu a mentality a thinking ali daratu regional long ta ningang thina bangke hainu dakta the ba national long ta komane ang thina bangke hainu dakta the komane mesan da leader opor party kali leader busi nili ke thegam long nili Karbi lo ka chari song ha ke claim da jiding lo penon rat chari song long ta nili ke claim a pram da rat ka me claim long ta nili chini lo hala bangke muni tum ke a party kali a mentality kamatha hala sobang a mentality lailo nili ki pudami bangke lasi nili tum ke hoglam bangke non ta konana posonda porna ulang ka chingru mapanta non keki sung pa jo nili tum tong su kopel ali tu party alam tu pin pen itu border cerai nang ipu especially la so interest pen nili tum ladak se tong su kopel nili tum ka song ipan isido haru kris kebra trok nar kebra trok ahuta kifan tek tua polisi do lapen hala so hut SDC nang ke klang seng let us fight unitedly po hurong pangbong meeting dolo la se hala YV sandai shoot pulo along la so commission pulo along si pi lo la se SDC nang ke ya pensi la ke block 1 block 2 ke ave pulo jasme ke nogo lapen kolparana tu pulo aku aping samri lo aku piniar ni bangke kifan tek polisi aku cingkitang lo doli lo la se nelitum block 1 block 2 la kifan tek polisi puki puar vera bangke nelitum phereu ahau kalam bangke Karbi Anglong autonomous council CMEM tum kaning je chujeng bajit ta Karbi Anglong along le pipe puke hala ke aprang ame ke prang hut non ka mek jang elo non la border Meghalaya sorje ladak Karbi Anglong along lina cerai non ka mek jang lang mo amek prang lo tang te la cerai et ka do ka ve mo amek prang lo plo ta kuningje lipok je Karbi Anglong along leke chujen bajir ta pipe puningje lipo Congress lapen ACC Electoral Alliance ke doje phana bangke High Command la phan nil gum dak West Karbi Anglong pen green signal chipilo tebon samni tumda above central committee dolanga posi central committee long adhisora teng pensi Electoral Alliance bangke song trok asong atum lamdon chitok don det penapi Karbi Anglong alualong lamdon ke chitok aputak hampang asong mate song ingkor apli asong atum ning kang samse chipaklang si kati song amede kang tur kapang cheng Karbi Anglong aparman kidam tang 1986 aning kana hot kati song amede ki thura song si chiti ni 5 clear ni ani kang tam 4 5 year 4 pen Karbi Anglong mo sa aparman lamdon chitok det penapi Karbi Anglong ara ta kham kemi sa apte ki theklong hedet la pen ing hoi ke palong ke chia so tama pham to ki thu pidara jok pini chiti ni 5 4 ani Karbi Anglong BJP asa hem atheng no along song ing kor aplia song atum pen kati song amede kang thur pangcheng pon tang lo labang so ning ki pung chepak lang nang kokal ke ilitum ning ke oi mekri buring ilitum ka chesong ate ilitum long aron ke to tang kok a hormu ilitum long aja kong horang to tang kok hormu ilitum anwan pia posil tum delhi da man ke chethonam nang lang ilitum long ke reservation aja kong ke ilitum long metang ki to tang paragraph 2 sub paragraph 7 ke ilitum han ningkan pot trok rengang jang nang ke song mat ilitum hala so ke claim ke nam ja kong horang people lan tang chipi pen la puson ja kong nang thak bi di claim thurong ke Lasi jase met pet labang so non labang so peace accord ke sign labang so ke claim ke nam ke la da ke litum dengu tek the nilitum dadli Karbi Anglong arat pietum ke la da ke kroi tek the la pen dengu tek the la pen litum ke ning samon la pen labang so peace accord ke tok labang so open seat te labang so kibi pon open tuol kibi halabang ke la litum kroi masi kroi ke la pen la dak man ke litum pinrem lo la pen ke wang jilang ni ta labang so long bang ke an so se litum che song tulang labang so ka che tok labang so alam don mang chen etik bang ke litum la pusu che song bomji
non malom pir theka che thang plup koila mati ahawar along pang thek the atum klim somar sobita han sepi lapen ani seng tipi bang hinia tama phan kanghon ka jinso we pin pen apran karmo data puthak ning duksi chiti ni phai pli ani kangsam case e hamren head branch hin pen milor case ka chikemo padopon ani kangsam porpai trokapor hamren hiti kimi marti utility building a hong chetayalo case e hamren head branch amepu timothy rong pila pen chun bang sona terang atum ja ponsi ka chikemo ajamek paman pon la solong case e claim bang pu bang pi pen danglok kapre khei longri kaching hon ara ratom ta chito don pen milor case ning du pen chikemo dhur labang hini amoma ratum apor pe pen apran kidam nanga puthak ahok petakang sai longwe nangji lasi arsik jikpen katali padonang ji puta case ya tumpen sorkar aphan kachening ri padopon case hamren head branch hin pen patir people si eto mamumar kalitang anisa ingtipi la pen sobita han sepi alang itum adai ave pin at bangphu abang phi atom phan oklang no mate okchom pran pang thek atom alang itum phan apran karmut ajoini itum piniladak hamren hithiki mialong chikimo asai deng pono asi labang so bahini amuma ratom phan adai we pin ka apran karmut abang phu majuk abang phu phan le majok abang phu le labang so asai lang no claim stame ahok akang sai kelonge phasini tum case hamren head branch lapen case da delodak public hamren pen chenglok kadok ave doan organization na hin pen na chitong atum stame demand pono ahok akang sai ki pibek ning lapen etum amumar adai we pin pen kichina ngapot government hin pen stame alang nitom phan compensation pibek ning pusinil tum ke hang pon padolo ke damtang taring koira nar kebarni koila mati ha waralong karlitang subita hanse pilapen anisa ingtipi alang litum bahini aron repen adaya vipin pen apran ke dam nang puthak nitum kar bilo charlia song hin pen labangso bahini apran ke dam nang puthak kar bilang autonomous council pen same inquiry kape doyi phan lamtoy pivek nei labangso inquiry vek nei lapen nan malam so poraphan bir tamo ington iksna আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ নালি তুম আজো ফিলো দৱাই দাৰু কিলং কাসিক সাকদমা দো পুলো তাংতে নন পেনকে মাথানাং নিলম alon medical store ke chengsi karbiang bong pen kang pucheng pharmacy labang so pharmacy la ke 24/7 ingpulo lapen ajada dowai le nang ji sita ladak longpon ekji lapen kilong lia dowai nang ji pulote order pikang lote prapjin pen longpon ekji la Sidifu Medical College and Hospital opposite alon medical store along nali tumta humre iknon an sose kachini jia phan la abel ki pia number along humre iktame Diopani College for higher secondary and degree courses at Santipur 785602 Karbianglong, affiliated to ASEC for higher secondary level and Assam University Silchar for degree level. Admission open for the session 2021 and 22 only for art stream or for honors in political science and sociology. Also are special features, dedicated and experienced faculty, excellent library for students and teachers, reasonable fees, large campus, educational tour for students. Like National Highway 39, Abdum, Porpathars Police Station, Abdum Sidolo. Also Diopani College like 1st August 2009 and you can see Pangcheng that the market result meeting. Bidding HS second year of the first division Bangkok, second division Bangkok subject, third division 56% of the pass. And at that bank, excellent library do, experienced faculty do, la pen, degree la bank, major comfort like political science, la pen sociology. La see, that bank nitum quality education to be nitum. For more information, call 600-157-4029 or you can call 700-2769155. Hurry, grab a seat.
Pina Mopit Putat Birta Long Wangtulo. Langpel MSC constituency ang Kangdong Puda pen number 1 Belogoria dak RCC adolong kaslam patang pon pedada putak haladak kido arada tompen kisung kacitong na. Lebang so adolong kaslam laki kidam tang suri hini rakre troxy crane market anikan farman sumrong hang HD minister kidoba mahusik selang ponlo. Lapen contractor ke starso tisosi RCC adolong kaslam pangceng ponlo. Lebang so adolong kaslam pangceng pontang ngabupen Dong Puda pen number 1 Belogoria rat kacheleng joy ke pupen aning arong cipirin tilo. Atema lebang so adolong parpon kraksi osomar loka charli kidam ke bang atowalo. Anparta hitikula pen chenglok kisokion e kache ponta bang so atowar anwetlo. Bonta ning kache thepen ke ning che thena ka sonsi mandetlo. Ning kan pithom pardeta non puta dolong kitang than ingkoi bakansi dolang. Kasila bang so adolong prabjin pen napat tak ponwek ng Chipusi Karbiang Long Autonomous Council CEM tuliram ronghang lapen local MSC Ramsing Timungaphan haladak ahawar kido ara datom pherangkia thengno nang tuning ridon লৈ আহে আহি লৈ পেলাই পৰি যায় ফচি যায় ইয়াত আমি ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ দৌৰি দৌৰি আহোঁ আহি লৈ আমি উদ্ধাৰ কৰোঁহি আহি সেইদিনা এজনী মাইকী মানুহ বাইকৰ পৰা পৰি গ'ল পানীত পৰি গৈছে আমাৰ ওচৰৰ মানুহে আহি উদ্ধাৰ কৰিছে মানুহজনী ল'ৰা ছোৱালীটো পৰিছে এচাইডে মানুহজনী পৰিছে পানীত কেনেকুৱা দুখৰ বিষয় কথা চাওকচোন সেইকাৰণে আকৌ এবাৰ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তুলিৰাম ৰংহাং ছাৰলৈ যাতে আমাৰ দলংখন সোনকালে ভালকৈ আৰু এটা কথা তাতে মই আকৌ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ খেতি বাতি আছে আমাৰ খিপাৰে দলঙৰ খিপাৰেও আমাৰ খেতি আছে আমি এতিয়া দলঙৰ খিপাৰ পৰা আমি ধান চাউল ধান আনিব লাগিব খিপাৰ পৰা এই পাৰলে আমি কেনেকৈ আনিম আমি বকলীয়া হৈ ঘূৰাই আনিব লাগিব বা আৰু চমৰালি বৰ্ডাৰ কাৰ্বি আলং বৰ্ডাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বৰ্ডাৰ সেইফালে নহ'লে আমি ঘূৰাই আনিব লাগিব ধান গাড়ী দি ভাড়া আমাৰ লাগিব এতিয়া আমি কেনেকৈ হেৰি কৰিম এইফালে বকলীয়া হৈ ঘূৰাই আনিলেও চামগুৰিত ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যোৱাটো এইটো ৰাস্তাতে যায় ন এই ৰাস্তা দিয়ে যায় আমি ধানবোৰ কেনেকৈ আনিম এতিয়া হাজিৰা লগাব লাগিব খিপাৰ পৰা এপাৰলৈ আনিবলৈ সেইকাৰণে বাৰে বাৰে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ দলংখন অতি সোনকালে আঘোণ মাহৰ আগতে ভাল কণ্ট্ৰেক্টৰৰ নামটো চাৰচু টিচু বুলি আমি জানিব পাওঁ কিন্তু আমি এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ দলংখনৰ ইমান অৱস্থা বেয়া একদম ক'বলৈ নোৱাৰি মানে জানে 3 বছৰ 8 মাহ চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান 3 বছৰ 8 মাহ চলি আছে এনেকুৱা অৱস্থাত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যায় Hauraga Jamuna Group and Bang Po Athan Bang Atomapan Gyan Sadhana Anong E Kapazir Pensi Chiti Po Arni Than Bang Arni Talondun Hauraga Jamuna Group and Than Bang Apan Katalonar Nia Long Pachiton Dunsi Chiti Po Arni Bang Gethoma Than Bang Apan Gyan Sadhana Anong E Lapen Bang Hinia Than Bang Apan Onu Perona Anong E Pajirsi Than Bang Atomapan Archopon Nong E Kilong Than Bang Atum Lake Toron Chandra Hondiko Sabitri Das Ashraf Uddin Ahmad Probin Nath Lapen Bidaram Singnar Hello Lasorni Amokapa Dojia Phanpura Suwaroni Gowri Pu Ipak Alothuita Ingpu Pano ইখনত হাওড়াঘাটৰ সামাজিক প্ৰতিষ্ঠান যমুনা গ্ৰুপে আয়োজন কৰা জ্ঞান সাধনা আৰু অনুপ্ৰেৰণা বঁটা আজি যি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে তাত মই অনুপ্ৰেৰণা বঁটা লাভ কৰি যথেষ্ট আনন্দিত অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু হাওড়াঘাটৰ এই অন্যতম সামাজিক প্ৰতিষ্ঠান যমুনা গ্ৰুপৰ দ্বাৰা প্ৰতি বছৰে এনে ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা আমাৰ দৰে শিক্ষক সমাজক যি অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে তাৰ বাবে মই যমুনা গ্ৰুপক অশেষ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু আগলৈকে যাতে এই অনুষ্ঠানটোৱে আমাৰ দৰে শিক্ষক সমাজত আগুৱাই নিবৰ কাৰণে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈ আমাৰ এই হাওড়াঘাট অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উত্তৰণৰ দিশত আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যাতে তেখেতসকলে বলিষ্ঠ অৱদান আগবঢ়ায় তাৰ বাবে মই তেখেতসকলৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত আমি প্ৰতি বছৰে 5 গৰাকীকৈ সম্বৰ্ধনা জনাই আহিছোঁ 3 গৰাকীক জ্ঞান সাধনা বঁটা আৰু 2 গৰাকীক অনুপ্ৰেৰণা বঁটাৰে সন্মানিত কৰি আহিছোঁ ইয়াৰ লগতে সংগতি ৰাখি আমি আমাৰ হাওড়াঘাট উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ অধ্যক্ষ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ প্ৰয়াত যোগৰাম গগৈ ছাৰৰ পৌৰণত এখন পৌৰণি কুঁৱলী বুলি এখন গ্ৰন্থ উন্মোচনো কৰিছোঁ গতিকে এই মহান দিনটো সকলো প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকসকলে শিক্ষক সমাজলৈ মই আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ Pinya Biota Bangla Pansi Kangton Iklo Dometangme Kurang Thu